Makofi baba. Ginya uniform ginya ukiri ginya ila. Na hii moto tujaribu sana kuizuia na tukajaribu sana kuizima, sababu tulikuwa na shida mingi, maana maji, ukosefu wa maji hatukuwa nayo, na ilikuwa na shida sana bado. Baada zingine hizi tulijaribu kuokoa, zinajaribu tukitoa, wengine wanaiba. Wezi ni wengi, shida ni mingi, hatukuwa na gari, tukajaribu kupambana moja kwa moja, lakini mara mwisho Mungu alitusaidia, tukaokoa nyumba 2 ambazo hazikuwa zimeungua. Na hizo ndizo tuliweza tu kuokoa, kwa sababu sasa shida tunazo hapa ni mengi, maana hatuna gari la kutusaidia. Hakuna nyumba yenye ilikuwa na mtu, na kweli watu wote huwa wanatoka asubuhi saa 12 wanarudi jioni. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye alikuwa ameasha moto. Sisi wakati tulipokuja tulishindwa moto imetoka wapi. Ikawa ni shida sana kujua kwenye moto imetoka. Baadaye tukajaribu kutoa vitu nje. Tukitoa vitu tukipeleka nje, watu wanakuja nao wanateka advantage, wanabeba vitu zetu. Naomba tu wananchi wakati wa kiangazi wawe waangalifu sana. Kama mtu kabla hajaenda kufanya biashara ama kuenda kwa kazi, anahakikisha amezima moto, iwe ni ya jiko ama ni moto aina yote.